long dak apoy long ilong agap dun te lam ni tu bang ikum long ilang semenon nakar bi dicho bang ikum te konong long si alang liming atlong alam lo sob tak litum kar lam te isi ni kar ji phana Portuguese nak tin ladak meg hola pen asama te kar deng long apoy dak pilar 1950 aning kanten kisoma pilar long nang lidung lo nang li saru sareng kan temen thang long li long pa thabara ka te hoja ni long long pendang bang lo sob tak nang liming atlong pen itu rada harga pasti tinggi apa sih apa orang Francine, yang long rai, tapi tu pendang long, mengong kang, dulu lu pun tak, ada long rai pengelang, long rai tidak, apa nak kamu tu jelas apa? Tapi ini dah ni tu, perintahnya kau nerket, Arnilo, masih tu dah Meghaloi, pen karbeng long ahoy, adui, masuk putar pen tu, bangkai pen, itu kasar bu itu media hinu, tapi itu teglong ulo, patai-patai, masih ini ni tu dah Langkuroi hawar mate itu Assam government pen itu karbeng long government la pen itu kalau government pen itu hasil kian ingkan pen itu apa ya adui itu pandang yang hak ada kita non itu lo opinion ni bangke non itu so pilar lo kadap lo bangke kedam tang arni pusdame dak bang suri armu dak bang so pilar kafardi so si itu dia lo kadap lo tapi non itu ini dak itu to non itu dak leadership lo dak alang kay siya nok bibli pusame itu mahansia ke hai alang do lapen sila hai itu asam government mate itu karbeng long lapen itu Meghalaya sarkar itu hasu 1951 aningkan pen itu pan dilarang etan ahoy dunang thak era pitnya ni tumang non ke itu along dia ahoy along siaku bisinan kap tudi langsung selang tumang lapen dak itu malam kita non ta itu dam tangan ta itu media long keglong buno kasi nili karbelong arat mate itu dak karbelong tumas konsil sakit higding tu mandak tunili kan tung na puno kasi lahai abordar homoisa da itu karbia khai pendang lo tumang pentum dang khai pendang lo tum dak kasaru bida jipanke tumas konsil fantak misen ni et pen lahai alam ki pada fansi ni tunili lo nasi dak langkroi hawa kasi pini ni tum dak rongosar pendang lo la pendak kra lo alang tum patir pi fonsi ni tum dak langkuroi hawar mte tapar hawar dak akung gitu Meghalaya akung gitu itu non hansi kai pendang lo dak rong sar gitu sorkori bongba gitu hai pensi itu pini naso homoisa itu koson si itu kayang bong saru bida di matu lahai aputa si itu pini bordar Meghalaya pentum kan menglong ahoy aputa si itu na humri lo la si non ni kadablun la hino la ke ho itu lek pinjong wong kali lagi non hel pinjong ali pasti hadang ting kian kan pensi dai bang warmen tum si bang ting wai ting sai pensi ipu ce koi pensi ilo pasti laso teng bang tum non du tip lagi la pensi rai tip lagi kusini karbeng lo angkang ake ting ding han tuni